imitwe y'ingabo z'abanya-Ukraine yambutse umupaka yinjira mu ntara ya Kursk mu Burusiya mu buryo butunguranye cyane. Birasa naho kwinjira kw'izi ngabo za Ukraine ku butaka bw'Uburusiya byashyize iherezo kuri kirazira yari imaze imyaka 2 n'igice y'intambara Uburusiya burwanamo na Ukraine, aho byari bimaze kumenyerwa ko hagati y'Uburusiya na Ukraine Uburusiya butera hanyuma Ukraine igaterwa. Byasaga n'ibyamaze kwemerwa na bose ko intambara igomba kubera muri Ukraine apana mu Burusiya. Intego z'iki gitero gikomeye cyo muri Kursk ziracyarimo amayobera kandi ziracyagibwaho impaka nyinshi, ariko bimaze kugaragara ko icyemezo cya Ukraine cyo gutera Uburusiya cyashoboye kurenga imirongo itukura ya Vladimir Putin. Vladimir Putin yaba arimo gucika intege akareka kuba Vladimir Putin isi yose itinya. Ku nshuro ya mbere kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, Uburusiya bwatewe n'ingabo z'amahanga zinjira ku butaka bwabwo. Ibi byabaye ejo bundi ku itariki ya 6. Raporo zitandukanye zasohotse zivuga kuri iki gitero zerekana ko iki gikorwa cy'ingabo za Ukraine cyo gutinyuka zikinjira ku butaka bw'Uburusiya cyateguwe mu gihe kirekire kandi mu ibanga rikomeye, ngo bamaze amezi menshi babitegura. Ukraine yashoboye kwinjiza abasirikari bayo imbere mu Burusiya ndetse banagenda ibinyacumi by'ibirometero mu ntara ya Kursk imbere mu Burusiya nyine. Abayobozi ba politike n'abasirikare ba Ukraine kugeza ubu bakomeje kuvuga bike hafi ya ntabyo kuri iki gitero. Bavuga bike cyane kandi batanga ibisobanuro bike. Icyifuzo cya Ukraine kigaragara cyane cyatumye bafata icyemezo cyo kwinjira mu Burusiya no kugabanya igitutu cyari ku basirikare ba Ukraine mu majyepfo no mu burasirazuba bw'igihugu, aho Uburusiya bwagiye buhoro buhoro bwinjira mu mezi ashize bugafata ibice bitandukanye. Mu kugaba ibitero hakurya y'umupaka mu Burusiya, abayobozi ba Ukraine basa nabemeje ko bashobora guhatira Uburusiya gukura ingabo zabwo ku mirongo y'intambara muri Ukraine kugira ngo bazohereze kurinda Uburusiya. Ni nko kubereka ko intambara ikomeye iri mu Burusiya aho kuba muri Ukraine, bityo ko Uburusiya bukwiye gukura umubare munini w'abasirikare babwo muri Ukraine ahubwo bakabajyana mu Burusiya. Ikindi kandi cyari kigamijwe muri iki gitero no gushaka amahirwe kuri Ukraine yo gufasha abasirikare bayo noneho kurwana basubiza umwanzi inyuma. Mu gihe cy'imyaka 2 n'igice yose abasirikare ba Ukraine barwanaga bihagararaho bagerageza kurinda igihugu, ariko badashobora kwinjira ahantu hashyashya ngo basunikire umwanzi nawe kwirwanaho. Ibi byatumaga Ukraine idahabwa amahirwe n'amake yo gutsinda iyi ntambara. Ibi ngo bigamije gufasha abasirikare ba Ukraine kurwana intambara yo kugenda aho gukomeza kurwana intambara yo kuba ahantu hamwe. Mu birebana na morale n'ubuzima bwo mu mutwe, kuri Ukraine kujyana intambara mu Burusiya byafashije abasirikare n'abategetsi bayo kwiyongeramo ka morale ndetse no guhungabanya abarusiya mu mutwe, kubera ko batatekerezaga ko Ukraine yanagira ubushobozi bwo kwinjiza abasirikare bayo bagera ku 1000 mu Burusiya mu buryo bw'ibanga nk'iryo babikozemo. Igitero cya Kursk kandi gishobora kuba amayeri ya Ukraine yo gutegura imishyikirano n'Uburusiya, kubera ko uko bagerageza gufata ibice bitandukanye by'Uburusiya bashobora kuzabikoresha nk'ikarita yo gukina mu mishyikirano. Bishobora kuzasunikira abarusiya kwemera imishyikirano kubera ko bazaba bazi neza ko umwanzi yamaze kubinjirira mu gihugu, bityo bakemera kuganira nawe kugira ngo asohoke. Mu ntangiro ni ukuvuga nyuma gato y'iki gitero hari amakuru menshi avuga ko Ukraine kwinjira mu Burusiya ngo byari bigamije gufata ingomero za nucleaire ziraha muri Kursk, hagamijwe guhita bagerageza gusaba Uburusiya nabwo kurekura ingomero za nucleaire z'abanya-Ukraine zafashwe n'Uburusiya mu gace ka Zaporizhia. Ni ingomero ziri mu majyaruguru ya Ukraine. Kuva Uburusiya bwatera Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu 2022, igisubizo cy'amahanga kuri iyi ntambara cyabaye ubwoba bw'uko ibintu bishobora kuba bibi cyane, kubera ko buri wese atinya Uburusiya. Abayobozi bo mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bemeye guterwa ubwoba na Vladimir Putin, wakunze kubabwira ko kuba yakoresha intwaro za kirimbuzi atari ibintu bakwiye kumva ko yatinya gukora. Ibi byari mu buryo bworoshye cyane bwo kubabwira ko hari umurongo utukura Uburusiya bwashyizeho utagomba kurengwa n'uwo ari we wese. Ibi kandi byari ubutumwa bwo kubumvisha ko bakwiye kwikandagira nibazajya batekereza koherereza Ukraine imbunda n'amafaranga. Byari uburyo bwiza bwo kubabwira kandi ko bakwiye kwikandagira buri gihe nibajya batekereza kwemerera Ukraine gukoresha imbunda bayiha mu kurasa ku Burusiya.
ibi biranasa naho byakoze kubera ko muri iyi myaka 2 n'igice ishize Ukraine yategetswe kurwana intambara y'ubwoko bumwe, kwihagararaho ikarinda igihugu. Bo bari bemerewe kwinjira no gusohoka muri Ukraine uko babishaka. Ubu noneho kwinjira kwa Ukraine ku butaka bw'Uburusiya biteje ibibazo byinshi byiganjemo kwibaza ngo ese Uburusiya bwari bukomeje igihe bwavugaga ibibi byose bushobora gukorera Ukraine n'abayishyigikiye nibaramuka barenze umurongo utukura waciwe n'Uburusiya. Kwinjira kw'ingabo za Ukraine mu Burusiya rwose niwo murongo w'umutuku cyane kurusha indi mirongo itukura yose Uburusiya bwaciye. Niba Uburusiya bwari bukomeje igihe bwavugaga ko bwakoresha intwaro za kirimbuzi, iki nicyo gihe cyo kubikora. Iki gitero cyo muri Kursk kikimara kugabwa, Perezida Vladimir Putin yavuze amagambo asa n'agipfobya agaragaza ko ibintu byose bikirimo kugenda ku murongo nk'uko babiteguye bagitangiza ibikorwa bya gisirikare byo muri Ukraine. Mu magambo ye ya mbere yagejeje ku batuye isi nyuma y'igitero cya Ukraine muri Kursk, Putin yavuze ko ibi ngibi ari ubushotoranyi bukomeye cyane. Iyi mvugo yasaga n'umwihariko wo guhishira uburemere bw'ibihe igisirikare cye gishobora kuba kirimo. Ibiro bya Perezida w'Uburusiya Kremlin byahise bitangaza ibihe bidasanzwe mu ntara ya Kursk. Nyuma byaje no gushyirwa mu bihe byihariye byo kurwanya iterabwoba mu gace ka Kursk. Ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'abasesenguzi mu bya politike bashyigikiye Ukraine batangiye kuvuga amagambo agaragaza ko Putin n'Uburusiya bashobora kuba badakaze nk'uko isi yose imaze igihe kinini bitekereza. Nk'ubwo baravuga ko mu mwaka wa mbere w'intambara ubwo Putin yiteguraga gutangaza ifatwa ry'umujyi wa Kherson wigaruye n'Uburusiya ndetse ukomekwa ku Burusiya, yihanangirije buri wese uzagerageza gushaka kwisubiza uwo mujyi yise Uburusiya kuzahirahira akabigerageza ngo igisubizo kizabikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi. Ati ntabwo ndimo kubeshya cyangwa se kugerageza kubatera ubwoba, ariko igihe Ukraine yabohoraga uwo mujyi wa Kherson nyuma y'ibyumweru bike, Putin ntabwo yigeze yongera kugira icyo avuga kuri za ntwaro za kirimbuzi, ahubwo yategetse ingabo ze gusubira inyuma bucece. Baravuga ko kwigarurira agace ka Crimea mu 2014 ngo ari ryo kuzo rikomeye ry'Uburusiya, ngo ni nabyo Uburusiya burimo kugenderaho bugaragaza ko bushobora gukorera Ukraine n'abaterankunga bayo ibintu bibi cyane. Hariho ibimenyetso bimwe byerekana ko imyitwarire n'imitekerereze y'abategetsi b'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bishyigikiye Ukraine ishobora kuba irimo guhinduka. Bashobora kuba barimo kurushaho gutinyuka Uburusiya. Umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi niwo watangiye ibi. Umuvugizi wa komisiyo y'uyu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi Peter Tano avuga ku birebana no kuba Ukraine yaratinyutse kwinjiza ingabo zayo mu Burusiya mu karere ka Kursk. Yavuze ko Ukraine ifite uburenganzira bwose bwo kwirwanaho ndetse no kwinjira mu Burusiya. Ubudage nabwo bwabikoze uko. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yemeza ko uburenganzira bwa Ukraine bwo kwirwanaho butagarukira gusa ku butaka bwa Ukraine. Bati kwirwanaho bishobora no kuba kwinjira mu Burusiya. Hagati aho abayobozi ba Amerika nabo bagaragaje ko babyemera uko. Umwe mu bayobozi ba Pentagon yaragize ati Ukraine ikora ibyo igomba gukora kugira ngo itsinde urugamba. Aya magambo meza yose yo gushyigikira Ukraine no kwibwira ngo nikomerezaho ni meza cyane kandi araryoshye mu matwi y'abanya-Ukraine n'abategetsi bayo, ariko nabo barabizi neza ko bitoroshye. Ibi byumvikanye mu mbwirwaruhame Perezida Zelensky aherutse kugeza ku baturage ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa munani n'ejo hashize. Yongeye gusaba ko hakurwaho amategeko yose y'uburengerazuba bw'isi abuza Ukraine gukoresha intwaro z'inkunga mu kurasa ku Burusiya. Kugeza igihe ibyo bizabera, Moscow izagumana ubushobozi bwo guhonda imijyi ya Ukraine uko ibishatse, kandi Putin nta mpamvu n'imwe afite yo guhagarika ibitero bye. Uburayi na Amerika bamaze imyaka 2 n'igice bagenda buhoro cyane mu guha Ukraine intwaro no kwiyemerera kuzikoresha mu kurasa Uburusiya. Bari bafite ubwoba bwo kurakaza Putin, ariko birasa naho birimo kurangira. Uburusiya bwo bwaba bwicaye gutyo gusa, nta kintu burimo gutegura. Putin agiye gukora iki mu by'ukuri? Uburusiya bwemeye ko ingabo za Ukraine zinjiye muri Kursk zikomeje kurushaho kwinjira imbere mu Burusiya. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko ingabo za Ukraine zimaze kugenda ibirometero biri hagati ya 25 na 30 zinjira neza imbere mu Burusiya. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya
yasezeranije igisubizo gikaze kuri iki gitero cya Ukraine kuri aka gace ka Kursk. Mbere yaho gato, Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yari yavuze ko ingabo za Ukraine zarashe drone 35 na rokete enye. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yavuze ko abasirikare babwo barwanye n'abasirikare ba Ukraine hafi y'ibyaro bya Tolpino ndetse n'ikitwa Opshishi Kolodeze. Ni mu gihe igitero cya Ukraine mu karere ka Kursk cyinjiye mu cyumweru gishize, n'ubu abanya-Ukraine bakaba bakomeje kujya imbere. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yitwa Maria Zakharova yashinje Ukraine gutera ubwoba abaturage b'abanyamahoro b'Uburusiya. Mu ijambo yavuze mu ijoro ryakeye, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye bwa mbere mu buryo butaziguye icyo gitero. Yavuze ko ibitero bigera ku 2,000 byambukiranye umupaka byagabwe n'Uburusiya bivuye mu karere ka Kursk muri iyi mpeshyi. Ati rero natwe twagombaga kwirwanaho. Muri iryo jambo rye rya buri joro yagejeje ku baturage ba Ukraine ari mu murwa mukuru Kiev, Zelensky ati intwaro za rutura, za mortier ndetse na za drone n'izindi ndege z'intambara nizo zikoreshwa n'Uburusiya mu kutugabaho ibitero. Ati tunagabwaho ibitero bya misile kandi buri gitero nk'icyo gikwiye igisubizo kiboneye. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Ukraine yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko abasirikare babarirwa mu bihumbi barimo kurwana muri icyo gikorwa, muri iyo operation. Niko yavuze. Abangaba ngo barenze igitero gito mbere cyari cyagabwe n'abashinzwe kurinda umupaka w'Uburusiya. Nubwo amatsinda y'abanya-Ukraine bakora ibikorwa byo konona cyangwa se gusenya yagiye agaba ibitero bya hato na hato byambuka umupaka, igitero cyo muri Kursk nicyo cya mbere kinini kigabwe na Ukraine ku butaka bw'Uburusiya. Uwo mutegetsi wo muri Ukraine ati turimo turatera, intego ni ugutagaranya ibirindiro by'umwanzi tukamwicamo benshi cyane bashoboka, kandi tugahungabanya uko ibintu bimeze mu Burusiya mu gihe bananirwa kurinda umupaka wabo bwite. Ku cyumweru, Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yavuze ko abasirikare babwo baburijemo amagerageza y'imitwe y'umwanzi igenda yimuka n'imodoka zitamenwa n'amasasu asanzwe igamije gucengera kure ku butaka bw'Uburusiya. Ariko mu bisa nko kwemera ko abasirikare ba Ukraine ubu bateye intambwe bakagera kure mu karere ka Kursk kari ku mupaka, Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yavuze ko abasirikare babwo barwanye n'abasirikare ba Ukraine hafi y'ibyaro bya Tolpino ndetse na Opshishi Kolodeze mu kanya niko twavugaga. Abasirikare ba Ukraine bo bigambye ko bafashe imidugudu myinshi yo mu karere ka Kursk. Mu cyaro cya Gwevo kiri mu ntera y'ibirometero hafi 3 imbere mu Burusiya, abasirikare ba Ukraine bifashe amashusho barimo gukuraho ibendera ry'Uburusiya ku nyubako z'ubutegetsi. Ushobora kuba wayabonye nawe. N'amashusho yanagaragaye yerekana abasirikare ba Ukraine bafata inyubako z'ubutegetsi mu byaro by'ahitwa Sierdrikovo ndetse na Porozi. Ni mu gihe hatangajwe imirwano ikaze mu mujyi witwa Suza utuwe n'abantu bagera hafi ku 5,000. Ni ubwa mbere Ukraine igerageje gukora igikorwa gikomeye nk'iki ngiki. Uburusiya ntabwo buravuga amagambo akomeye arebana no kwihorera, ariko buri wese arabitegereje. Nyuma y'imyaka irenga 2 Uburusiya butangije intambara kuri Ukraine, aya makimbirane yagize ingaruka zitandukanye ku mibanire mpuzamahanga hagati y'ibihugu binyuranye ku isi. Muri isi ya none, aho ikoranabuhanga ndetse n'ubucuruzi bisa n'ibyahinduye isi yose umudugudu, amakimbirane abaye mu gihugu kimwe cy'isi agira ingaruka zikomeye mu bindi bice by'isi biri kure. Muri iyi myaka 2 n'igice ishize hari intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. Ibihugu bya Afurika nubwo biri kure ntabwo byabuze guhura n'ingaruka z'iyi ntambara, zaba ingaruka ziri mu rwego rw'ububanyi n'amahanga ndetse n'ingaruka mu bukungu. Usibye kuzamuka kw'ibiciro by'ibiribwa n'ibiciro by'ingufu ndetse n'igabanuka ry'ubukungu ku isi yose, ibihugu bya Afurika nabyo bimaze imyaka 2 n'igice birwana n'uburyo bwo guhitamo uruhande bihagararaho hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine ishyigikiwe na Amerika n'Uburayi. Muri iyi myaka 2 ishize y'intambara nibwo icyitwa mu nyangire muri politike mpuzamahanga cyagaragaye mu isura yacyo ya nyayo. Iyi ntambara ushatse wayiti y'amasasu na politike. Ni y'amasasu kubera ko Uburusiya burarasana na Ukraine ku mugaragaro, ariko nanone
ni intambara ya politike cyangwa se intambara y'ubutita, kubera ko birasa naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi bashyigikiye Ukraine barimo kurwana intambara yo guhamagarira ibihugu by'isi kurwanya no kwanga Uburusiya. Ni intambara y'itangazamakuru. Mu by'ukuri ninde wungukira muri iyi ntambara, ninde uyihomberamo kurusha abandi? Mbere yo kuvuga ingaruka z'iyi ntambara ku bubanyi n'amahanga ku mugabane wa Afurika, reka tubanze tuvuge imibare. Tuvuge uburyo ibihugu byombi birimo kurwana, Uburusiya na Ukraine, byatakaje cyangwa se byapfushije abasirikare kuva intambara itangiye kugeza uyu munsi. Yuri Lutsenko yahoze ari umushinjacyaha mukuru wa Ukraine, aherutse kuvugira kuri televiziyo muri Ukraine mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka ko abasirikare ba Ukraine bagera ku 500 bishwe cyangwa se bakomerekeye muri iyi ntambara kuva yatangira. Yanavuze ko buri kwezi abasirikare bagera ku 30,000 ba Ukraine bahitanwa n'iyi ntambara kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2023 hagati. Abasirikare ba Ukraine bagera ku 7,000 nibo babarwaga ko baburiwe irengero muri iyi ntambara. Muri bo abari hagati ya 60 na 65% bakekwaga ko bagizwe imfungwa mu Burusiya. Umubare w'ababuriwe irengero waravuguruwe ugera ku 15,000 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 mu 2023, hejuru yo guhunga ko abaturage basaga miliyoni 8. Ukraine yanatakaje ibikorwa remezo byinshi by'ingenzi kubera ko nibyo mu mezi make ashize Uburusiya bwasokagaho ibisasu. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu 2022, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko kongera kubaka icyo gihugu cye bizasaba nibura miliyari 1,000 z'amadolari. Ni ibintu ngo byakorwa mu gihe cy'imyaka itari munsi ya 20 intambara iramutse ihagaze. Ibi nabyo yabivugaga mu mpera z'umwaka wa 2022. Uyu munsi hangiritse ibirenze. Ku rundi ruhande, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, iperereza ryakozwe n'igitangazamakuru cyigenga cyo mu Burusiya cyitwa Media Zona ku bufatanye na BBC, ishami ritangaza amakuru mu rurimi rw'Ikirusiya, batangaje ko abasirikare ba Ukraine bagera ku 71,000 aribo baburiye ubuzima muri iyi ntambara. Ku isabukuru ya kabiri y'iyi ntambara, ubwo ni ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, iki kinyamakuru Media Zona gifatanije n'ikindi cyitwa Meduza, ni ikinyamakuru cyigenga cy'Uburusiya, basohoye ubushakashatsi bakoze bwerekanye ko abasirikare b'Uburusiya bagera ku 83 biciwe muri Ukraine. Iyi mibare tuvuze ni yivugwa yabaguye muri iyi ntambara ku bihugu byombi, ariko izindi ngaruka cyane cyane zirebana n'ububanyi n'amahanga nazo ni nyinshi. Uburusiya bwafatiwe ibihano byinshi byo mu nzego zinyuranye, bikiyongeraho ihungabana ry'ubukungu bwabwo bwasubiye inyuma cyane. Ibi byongeraho gutakaza amafaranga menshi muri iyi ntambara aho kuyashora mu iterambere n'ibindi. Icyakora Uburusiya nyuma yo gukomanyirizwa kubirebana n'ubucuruzi bwa peteroli na gaze, bwabashije kubona andi masoko ya peteroli na gaze mu bihugu nk'Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde, nubwo igurishwa ku giciro gito ugereranije na mbere bakigurisha mu Burayi. Ibihugu by'Uburayi nubwo binyuze kuri Amerika mu kwamagana Uburusiya no gufasha Ukraine mu ntambara, nabyo byahombye byinshi, ndetse intambara igeze uyu munsi ingaruka zimaze kuba nyinshi cyane. Byinshi mu bihugu by'Uburayi byari bitunzwe na gaze na peteroli by'Uburusiya. Nka 40% bya gaze Uburayi bwakoreshaga yaturukaga mu Burusiya. Kugeza mu kwezi kwa 8 2022, iyi gaze yari yaramanutse yarageze kuri 17% nk'uko imibare y'umuryango umwe bw'Uburayi ibigaragaza. Gusa aho ibintu bigeze ubu, ibi bihugu byashoboye gushaka ahandi hantu bikura peteroli na gaze, ariko irabahenda cyane. Bitewe nuko gaze na peteroli ari ingenzi cyane mu ngo n'inganda z'Abanyaburayi, ntabwo bashoboraga kubaho batayifite. Iyo baguraga mu Burusiya, bagiye kwishaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibageraho ihenze cyane, aho igiciro kikubye inshuro zigera kuri 4. Iyi nayo ni imwe mu ngingo nto zishingirwaho byemezwa ko Amerika yungukira muri iyi ntambara, ndetse ko itifuza kwihagarara. Uku guhendwa peteroli na gaze gukabije ku bihugu by'Uburayi kwamaganwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kwezi kwa 10 2022, agaragaza ko bitari bikwiye ko ibihugu by'Uburayi bihendwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cy'inshuti. Ibi bihugu kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika
iki gihombo bacyongeraho za miliyari z'amadolari bakomeje guha Ukraine ngo ishobore gukomeza kurwana iyi ntambara, ariko bikaba bibaye imyaka 2 n'igice iyi ntambara igikomeje. Intambara igitangira, ibihugu byinshi by'Uburayi byayobotse umuhamagaro wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo gutwerera Ukraine intwaro. Ibyinshi muri bihugu by'Uburayi izo ntwaro nta nizo byari bifite mu bubiko, byabaye ngombwa ko bijya kuzigura, kandi nta handi byaziguze atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indi nyungu kuri Amerika. Ibi byajyanye kandi no kuvugurura inzego za gisirikare mu bihugu byinshi byo mu Burayi byisanze byugarijwe bitinya ko Uburusiya nibumara kwigarurira Ukraine ari byo bizakurikiraho. Nk'Ubudage bwazamuye ingengo y'imari yashorwaga mu gisirikare ndetse bushyiraho ikigega cya miliyari 100 z'amadolari y'Amerika yo gufasha muri uru rugendo. Uburusiya na Amerika nibyo bihugu bya mbere mu gukora intwaro nyinshi ku isi kandi zigezweho. Inganda za Amerika zikora indege z'intambara nazo zikomeje kungukira muri iyi ntambara. Urugero, nk'Ubudage bucyongera ingengo y'imari igenerwa igisirikare bwahise butanga isoko kuri Amerika ryo gukoresha indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35. Ni ikiraka cya miliyari 8 z'amadolari. Canada nayo yahise igaragaza ko ishaka indege z'intambara zo mu bwoko butandukanye kuri miliyari 15 z'amadolari. Iri ni isoko ryahawe Amerika, kimwe na Finland nayo yatanze isoko ryo gukorerwa indege z'intambara zifite agaciro ka miliyari 10 z'amadolari. Ubwo intambara yatangiraga, Amerika yahise ifata iya mbere mu guhamagarira ibindi bihugu cyane cyane by'Uburayi gutanga inkunga. Umwaka wa 2022 warangiye iki gihugu kimaze gufashisha Ukraine inkunga ya miliyari 50 z'amadolari, kandi kimwe cya kabiri cyayo cyagiye mu bya gisirikare. Aya mafaranga Amerika yahaye Ukraine, ariko yose nta mafaranga birangira asubiye muri Amerika mu nganda zikora intwaro, kubera ko niho Ukraine ijya kugura izo ntwaro. Ibi kandi byongera ku mafaranga Ukraine ihabwa n'ibindi bihugu by'umwihariko ibyo muri OTAN. Ibi nabyo bikomeje guhatirwa gufasha Ukraine. Ejo bundi mu kwa 7 OTAN yahaye Ukraine miliyari 43 z'amadolari ya Amerika. Ayo yose nta mafaranga ahita asubira muri Amerika mu nganda zikora intwaro. Hari abantu bavuga ko Amerika yungukira cyane muri iyi ntambara, ku buryo benshi bemeza ko Amerika itanifuza ko iyi ntambara irangira. Inyungu zayo zimaze kuba nyinshi cyane. Bwana Naftali Bennett yahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel, niwe wigeze kugaragaza ko yigeze gushaka guhuza Uburusiya na Ukraine, Amerika n'Uburayi bamwamaganira kure. Ati ntekereza ko hari umwanzuro wamaze gufatwa n'Abanyamerika n'Abanyaburayi wo gukomeza kurwanya Putin. Ati nari umuhuza, kandi buri kintu nakoraga cyabaga gisobanutse neza, nkamenyesha Amerika, Ubudage n'Ubufaransa. Nyamara barabyitambitse. Mu kwezi kwa 9 mu 2022 hari imiyoboro yavanaga gazi mu Burusiya irigeza mu Burayi izwi nka Nord Stream 1 na Nord Stream 2. Iyi miyoboro yaraturikijwe mu kwa 9 mu 2022. Mu minsi ya mbere byabanje kuyoberana uwaturikije iyo miyoboro, ndetse itangazamakuru ry'Abanyamerika n'Abanyaburayi bashinja Uburusiya ko ari bwo bwayiturikije, ndetse ngo bwashaka kuyifunga kugira ngo Abanyaburayi babwiruke inyuma. Gusa mu ntangiriro z'ukwa 2 mu 2023 hasohotse amakuru avuga ko iyi miyoboro yaturikijwe n'ibisasu byatezwe n'ingabo za Amerika. Ngo Amerika yabikoze ifite ubwoba ko ibihugu by'Uburayi bishobora kuzisubiraho bigasubira guhahira gaze mu Burusiya. Bityo iyo gaze baturitse imiyoboro yayijyanaga kugira ngo ibihugu by'Uburayi bijye kugura iyo gaze na petrol ku Banyamerika. Mu mwaka ushize bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'Uburayi nabo bagaragaje ko Amerika idashaka ko intambara irangira habe na gato. Zimwe mu ngaruka zikomeye z'iyi ntambara zirimo n'iyangirika ry'imibanire hagati y'ibihugu bitandukanye birimo n'ibya Afurika. Nk'ubu ku mugabane wa Afurika birazwi ko ibihugu bimwe birimo Mali, Niger, Burkina Faso na Centrafrica ari ibihugu bisigaye bifitanye umubano mwiza n'Uburusiya, bikaba byaracanye umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Nk'ubwo aka kanya tubabwira ibi, Mali yamaze gutegeka ambasaderi wa Sweden muri iki gihugu guhambira ibye byose akava muri iki gihugu mu masaha 72. Ni itegeko rije nyuma y'iminsi mike Minisitiri muri guverinoma ya Sweden atangaje ko imfashanyo Sweden yahaga Mali igiye kuvaho. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Mali ivuga ko ambasaderi wa Sweden i Bamako
yahamagawe ategekwa kuva muri icyo gihugu mu masaha 72 kubera amagambo mabi yatangajwe na minisitiri muri Sweden. Minisitiri wa Sweden ushinzwe ubufatanye n'ubucuruzi mpuzamahanga mu iterambere Johan Forsell aherutse kuvuga ko guverinoma y'igihugu cye yafashe icyemezo cyo guhagarika inkunga bahaga Mali. Ati ntabwo ushobora gushyigikira intambara y'Uburusiya n'ibitero byibasira Ukraine ngo maze icyarimwe ukomeze guhabwa miliyoni amagana buri mwaka mu nkunga z'iterambere. Aya makimbirane ya diplomasi arashimangira impinduka nini za politike zikomeje kugaragara mu karere ka Sahel, mu gihe ibihugu bitatu biyobowe n'abasirikari ari byo Mali, Burkina Faso na Niger byitandukanije ku mugaragaro n'ibihugu byari bifatanye ibikorwa byabyo by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Kamena muri uyu mwaka, kubera umutekano wifashe nabi muri Mali, Sweden yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka wa 2024 ambasade yayo i Bamako izafungwa, ariko ivuga ko izakomeza gutera inkunga akarere Mali iherereyemo. Ibyemezo byose bya Sweden birebana no gutera inkunga aka karere bizajya bifatirwa i Dakar muri Senegal. Ibi kandi ubwo bibaye hatarashira iminsi iki gihugu cya Mali giciye umubano na Ukraine. Umutwe w'inyeshyamba urwanya leta ya Mali uherutse kwica abasirikare benshi b'iki gihugu cya Mali bari kumwe n'abacanshuro b'Abarusiya mu majyaruguru y'icyo gihugu. Umwe mu bategetsi muri Ukraine yahise avuga ko Ukraine ariyo yafashije izo nyeshyamba kubona amakuru y'ubutasi yatumye bashobora kwica abo basirikare ba Mali bari kumwe n'abacanshuro b'Abarusiya. Ibi byahise bituma leta ya Mali ifata icyemezo cyo guca umubano wose yari ifitanye na Ukraine. Umwe mu bayobozi muri Mali, Colonel Abdoulaye Maïga, yavuze ko kuba Ukraine yaragize uruhare muri iki gitero ari igikorwa kibi cyane, bityo ko bahise baca umubano bari bafitanye nayo. Nta kintu na kimwe bazongera gukorana na Ukraine. Bikekwa ko ari cyo gitero kiremereye cyagabwe ku ngabo za Mali n'uyu mutwe wa Wagner, ndetse nicyo kimaze guhitana abacanshuro benshi mu myaka 2 bamaze bafasha Mali kwisubiza uduce two mu majyaruguru y'igihugu turi mu maboko y'Abatuareg n'abarwanyi bo mu mutwe witwa Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin. Nyuma y'uko Mali itangaje ko iciye umubano na Ukraine, leta ya Ukraine yahise ivuga ko icyemezo Mali yafashe cyo guca umubano wa diplomasi nayo ngo gihutiyeho kandi kirimo kutareba kure. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine ryagaragaje ko leta ya Mali itakoze iperereza ndetse ngo yananiwe kugaragaza ibimenyetso by'ibivugwa ko Ukraine yagize uruhare mu bitero ku basirikare ba Mali bari barimo kurwana bari kumwe n'abakora imirimo ya gisirikare kuri kontra abacanshuro b'Abarusiya mu majyaruguru ya Mali. Mali ishobora kuba ari cyo gihugu cya Afrika gikomeje kujya kure cyane y'uburengerazuba bw'isi, ahubwo kikegera cyane Uburusiya. Ushobora gusanga Mali ariyo nshuti iruta izindi Uburusiya bufite ku mugabane wa Afrika.